So ngithe mina kunomuntu kamoya, lo muntu kamoya udla ikudla kukamoya, and once wadla lokudla kukamoya then uzophila. And into ephilayo ke iyezwa, iyabona, yenza yonke into ephilayo. Once lo ngaphakathi la kimi nakuwena waphila, uzobona, uzokwazi ukuthi umbone lo Jesu Kristu. Ngiphinde ngibingelele futhi egameni elihle lenkosi yethu uJesu Krestu. Sibonge ukuthi siphinde sihlangane namhlanje kusasewuye umduduzi wakashabangu. Ake sibheke nayo indaba la etholakala encwadini kaLuke chapter 24. Tholakala kwincwadi kaLuke ku chapter 24. Sifunde nje uverse. Ngizothatha wena ungayifunda. Ngakadvise nje ukuthi uyifunde from verse 13 because inde. Ungayifunda nje from verse 13 futhi ungaze uzofika na ku35. Still nalapho kuzobe kusese right. But mina ngizothatha very few verses. Ngizothatha uverse 16 bese ngithatha uverse 19, ngiphinde ngithatha u30 no31. La kimi kuverse 16 ifundeka kanje ithi, but their eyes were restrained so that they did not know him. Ithathelwa kuphi ndaba? Ithathelwa kulamadoda amabili ayehamba eya eMawusi. Kunamadoda amabili la aye eMawusi lamadoda. Njengoba ayehamba eya eMawusi asendleleni ensukwini ezintathu ezidlule bekubethelwe uJesu Krestu. Then kuthema kuphela izinsuku ezintathu kumele ngabe uvukile. Yebo wayevukile but bona baxoxa bengaka understand yonke into. Nabo nje basazwile kukhulunywa ukuthi khona abayile ethuneni njengomama kaJesu nabanye abayile ethuneni. Mabefika ethuneni bathole kungenamuntu. Mabethola kungenamuntu babuyisa imessage yokuthi bathole izingilosi laphana, and lezi zingilosi ziyasho ukuthi nimfunani ophilayo kwabangasekho na, akekho la, uvukile. So bahamba ke bayaxoxa la endleleni. Mabexoxa uJesu ufike yabajoyina. Mayefike bajoyina uJesu Krestu uhamba nabo. Uyababuza nixoxa ngani? Hey, bayamangala laba bathi hey, kuza kanjani ukuthi wena ubuya kuphi wena ungayazi indaba enkulu kangaka ekhuluma ngoJesu Krestu waseNazaretha, lo bebetheliwe thina besilindele ukuthi uyoba umsindisi wethu, kodwa manje sesilokhu nje sizwe indaba zokuthi uvukile. Kodwa na indaba ke ngiyithola la kuverse 16 ithi kuverse 16, kodwa amehlo abo ayevinjiwe noma ayenziwe uNkulunkulu wawenza ngamabomu ukuthi bangamboni lo abahamba naye ukuthi nguJesu Krestu. Bona bamgcine engakabethelwa. Then uthe uma ngabe sevukile bamgcine bethelwa. Uthe uma ngabe sevukile wazifihla ukuthi bambone. Bahamba naye nje bamxoxela indaba nje ukuthi kwenzakaleni, naye uphinde futhi yabaxoxela bayalisa from kuMose abaprofeti bonke ukuthi babhala bethini. Kodwa lithi iBhayibheli laba amehlo abo ayefihliwe ukuthi bambone. Kusho ukuthi bahamba nje naye lapha endleleni babengamboni ukuthi bahamba nobani. Namhlanje bakhona abantu baseseyinkonzweni bathi bahamba naye kodwa amehlo abo afihliwe ukuthi bambone. Kunabantu impela nje futhi abanye babo banama-titles amakhulu, abanye babo singasho nje sithi ama-apostoli, oprofeti, abanye abavangeli, babizwa amanye ama-archbishop. Yabo nje ama-titles akhona nje, babhizi bahamba naye kodwa amehlo abo afihlakele ukuthi bambone. So abamboni, nalaba ke babehamba naye bengamboni. Ubonizwe likhuluma kabi kangaka ngaye lithi ngeke lize likholwe kuye. Ubonizwe lingafuni ukukholwa kuJesu Krestu. Abanye bethi ungumlungu, bembiza ngawo wonke lamagama bambiza ngawo. Kungenxa yokuthi amehlo abo kufihlekile kubona ukuthi bambone. So nithi angithathe, angeke ngibe mude kakhulu, ngizothatha futhi nayi enye ivesi elandelayo uverse 19. Ithi la kuverse 19,
babelokhu behamba naye, useqala kuyabaxoxela-ke. Ithi ku-19, and he said to them, what things? Ebabuza, njengoba bethi bona, ubuya kuphi wena ungayazi le ndaba enkulu kangaka eyenzakalile lapha ey'nsukwini ey'ntathu? Uyabuza-ke uthi, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet. To underline-ke la mazwi, who was a prophet, mighty indeed, and word before God and all the people. Bamphendula-ke, ubuza ukuthi iziphi lezi zinto enikhuluma ngazo. Bamphendula bathi uJesu waseNazaretha owayengumprofeti. Phelela lapho bona bakwaziyo ukuthi wayengumprofeti. Yebo yena impela ngezwi, ayi ubemkhulu impela, nangezenzo nezimangaliso ezenzo, wayezizinto ezinkulu nezwi futhi elishumayela powerful. Kodwa ngalesi sikhathi bekhuluma naye, into ababeyazi ngaye, babazi ukuthi he was a prophet. That's why bathi uJesu waseNazaretha owayengumprofeti. Bona bakwaziyo nje ukuthi he was only a prophet. Nanamhlanje basesekhona abantu, ngizokukhuluma nje kanjena ingoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu nanamhlanje abasamlebula uJesu Krestu njengokuthi he was one of the prophets, okanye wayengumprofeti naye, kanjengoba nabo baza abaprofeti abanye abathile. So bamthatha bamuphe lokho kulingana lokho ukuthi hayi nje naye kwakuwumuntu nje ofana nabo bonke abantu. So nakulaba nabo baphendula ngendlela yokuthi wayengumprofeti. Mhlampe nje ngeke ngibuze noma ungeke nje futhi uzongiphendula ukuthi kuwena lo Jesu engikhuluma ngaye umbiza ngani, uyini kuwena? Well, lokho uzophendula wena uwedwa, kodwa nayi indaba lapho ikhona. Bona babecabanga nje ukuthi unguJesu wayengumprofeti. Yebo yena ngezwi wayemkhulu, nangezenzo wayenza izimangaliso, but kubona nje babazi ukuthi he was only a prophet. Nanamhlanje bona abantu kukhona abadukisa abanye, babadukise babalahlele kwabanye onkulunkulu, kukhona abanye abalahlela futhi abanye abantu kwabanye onkulunkulu. Kunzima abantu ukuthi babuye beze kuJesu Krestu, ingenxa yokuthi abantu bazi ukuthi uJesu he was just another prophet. Bazi nje ukuthi wayengomunye nje wabaprofeti. Okunye njengoba lisho izwi, wathi hamba nabo kodwa babengamboni, amehlo abo ayefihliwe ukuthi bambone. Nanamhlanje izwe kunzima ukuthi likholwe uye, ingoba bafihliwe abantu ukuthi bambone. Ngithe mina even nasemasontweni, uma ubona emasontweni kudlalwa kangaka these days, uma ubona emasontweni noNkulunkulu engathathwa serious, uma ubona abantu beyithatha light into kaNkulunkulu bengayithathi very serious, it is because yebo basemasontweni abantu, yebo bayakholwa, kodwa emehlweni abo, including nama-leader amanye amasonto, hayi wonke amasonto, including nama-leader laba impela abanama-titles, laba abakhulu, labo ukuthi uma ngabe bengena bandlalelwa ama-red carpet phansi, kodwa nabo bafihlelwe ukuthi bambone, abamboni. That's why bedlala ngabantu. That's why emasontweni uzobona kuthengiswa nezinto ezithile ezithengiswayo, ngisho wena oma-oil, wena omanzi, zonke lezi zinto lezi ezi-replace i-faith ukuthi umuntu abe ne-faith kuNkulunkulu. It is because emehlweni abo ufihliwe lo nkulunkulu, abamboni. And futhi abanye babo bazi ukuthi he was just another prophet. Yebo yena wayemkhulu, siyayibona izenzo zakhe zazinkulu, nangezwi hayi impela amasifunda, yeah, he was very powerful, but he was just a prophet. Lalela-ke na indaba-ke lapho ikhona, la mina ngiza ne-solution khona-ke ukuthi singenze njani kulesi simo lesi esifana nalesi kulesi sikhathi samanje. Ithi kuvesi 30, ngithe nje ngizoyikha phezulu, angeke ngiwafunde wonke la mavesi. Uma ngawafunda wonke kufanele ngiwachaza wonke, kungangithatha ama-hours amaningi, but ithi ngithathe nanguvesi 30. Ithi now it came to pass, ngifunda njalo uLuke 24, now it came to pass as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Verse 31, then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight.
Uthe-ke uJesu mangabe lokho ebachazela, starting from kubaprofethi kuze bonke oMoses, ukuthi njengoba babekhuluma ngaye konke esho ethi kodwa nani nenhliziyo kunzima ukuthi ningakholwa. Mase befikile lapha babeya khona, uJesu wenza sengazathi naye uyadlula uqhubekela phambili. Bathi laba, hayi salusa uhlala nathi, ube nathi nje namhlanje sekulate vele, usuyoyiqhuba indlela yakhe ekuseni, hlala nathi today ulale, uvuke ekuseni uhambe endleleni uqhubeke nendlela yakho. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu, uJesu wathatha isinkwa, wasibusisa, wasebahlephulela ebanikeza lesi sinkwa. Ngiza nesolution kwiproblem esibhekane nayo. Wathatha isinkwa uJesu Krestu, wasibusisa, wasebanikeza, badla lesi sinkwa. Emveni kokuba sebedlile lesi sinkwa, lithi izwi likaNkulunkulu, amehlo abo aqala ukubona. Baqala ukumbona ukuthi hawu, kanti silokhu sihamba noJesu Krestu. Lithi emveni kwalokho waseyanyamalala kubona. Lalela nayi isolution emabandleni, kubantu bebonke. If ufuna ukumazi lo Nkulunkulu, if ufuna ukuthi wazane naye, ikhona isolution. Lithi iBhayibheli wathatha isinkwa. Lalela-ke isinkwa thina esinaso izwi leli engilifundayo. Yabona njengoba ngifunda lesi sinkwa lesi noma leli izwi leli, ngifunda isinkwa lesi ngasibusisa. Manje ngiyahlephula, ngihlephulela wena lokhu noJesu Krestu ayekwenza. Ngalesi sikhathi wayethatha isinkwa wasibusisa, wasebahlephulela ukuze babone. Mina nawe isinkwa sethu yizwi. Ngiyazi abanye lento izobaxaka, maybe futhi izoba very deep nalento engiyikhulumayo kwabaningi, but isinkwa sethu yizwi. Lalela lo mzimba lo, udla inyama lo mzimba uphuza amatiye no drink nakho konke okuphuzwayo nokudla konke okudliwayo. But khona umuntu kamoya, lo muntu kamoya ophila ngaphakathi kulo mzimba. One day lo muntu kamoya uyophuma emzimbeni, umzimba uyobuyela phansi le emhlabathini. That's why sithi uthulini, umhlabathi emhlabathini. Kodwa lo moya wona uyinguna phakade, lo moya uphila forever. That's why mangabe umuntu eseshonile kuyakuthiwa akasekho, ngoba kusuke kuphume lo okuyi-original, lo muntu okuyena yena. Lo muntu-ke okuyena yena naye uyadla, and manje yena ukudla akudlayo yizwi. Ukuze akwazi ukuthi aphile udinga leli zwi leli, njengoba ngilifunda leli zwi leli. Udinga leli zwi leli ukuthi alidle lo kamoya ukuze ezokwazi ukuthi aphile. And uma esephila lo kamoya, lo phila ngaphakathi, then uyokwazi ukuthi bese amehlo kamoya ayavuleka, bese yaqala ukubona. Angazi bangaka bazongizwa la, mhlawumbe ngiyokhuluma ngempela into very deep enga-understandeki. Wathi uJesu mangabe efundisa abafundi bakhe ngomkhuleko, wabafundisa baba wethu osezulwini, mangcolisa igama lakho, umbuso wakho mawufike. Khona lapha lithi khona izwi, lapho umthandazo uthi khona usiphe isinkwa sethu semihla ngemihla. Wayengakhulumi ngeblue ribbon uJesu Krestu, wayengakhulumi ngeAlbani, wayengakhulumi ngesinkwa saseBaker, wayengakhulumi ngokudla, kodwa wayekhuluma ngezwi. Mangabe ethi masithandaza sibothe usiphe isinkwa semihla ngemihla, lesi sinkwa semihla ngemihla yizwi. Abantu bayosinda ngezwi ngoba emabandleni, that's why ngithe mina kuyadlalwa emabandleni. Leli zwi leli alisafundwa. Leli zwi leli noma lifundiwe futhi akuthandazwa, noma ke mhlawumbe lifundiwe-ke kuyakhiwe nje phezulu, and lifundwa futhi abantu kwabonya amehlo abo afihliwe ukuthi bambone lo Jesu Krestu. That's why nama-followers-ke alapho kulawo mabandla lawo kuyoba nzima ukuthi bangambona uJesu Krestu if ne-leader ingakaze yambona. Manje kuyofana nokuthi impumputhi lead ezinye impumputhi, kuyabona. That's why kufanele i-leader kube umuntu owazana noJesu Krestu, ezokwazi ukulidela abantu eqinisweni elinguJesu Krestu, ukuze ngeke adlale ngabantu. Ubona kudlalwa ngabantu kangaka, it is because silidwa ngabantu abangakaze bambona kwaJesu Krestu, silidwa ngabantu
amehlo abo afihliwe ukuthi bambone. Silidwa ngabantu abathi noma bethi bayakholwa kuyena kodwa still basamthatha njengomunye wabaprofeti. Up until sibe neqiniso lalelizwi, silithathe njengesinkwa sethu semihla ngemihla. Lelizwi leluthi before uzolifunda ulibusise, ukhuleke kuNkulunkulu uthi akwambulelele liqiniso. Uma ungenza kanjalo, lelizwi leli lokwambulela izimangaliso, lokwenzela into eyisimangaliso ngelinye ilanga, mhlawumbe ungeli understand lelizwi, uyothi alifunda ungalizwa nokuthi lithini, but kukhona ivesi oyothi uma ulifundile ulizwe uli-understande, ulibambe lelo vesi, ugijime nalo lelo vesi, liphile ngaphakathi kuwena lelo yobulizwile, ngoba lelo zwi lelo yobulizwile lizokwambulela imfihlakalo. Lithi izwi likaNkulunkulu, uJesu Krestu wathatha isinkwa. Yawubona emasontweni uma ngabe kudliwa isidlo, kuyaye kulethwe isinkwa namakhaphi la amancane lawa esiwaphuzayo, lokhu isinkwa umzimba, lamakhaphi lawa igazi likaJesu Krestu. Kuhle sikwenze konke lokho, but in reality umzimba kaKrestu nawo. Mawufuna ukudla umzimba kaKrestu wozezwini, sifundele lelizwi, musukufundelwa umduduzi, musukufundelwa abafundisi, zifundele wena lelizwi, lijwayele lelizwi. Lelizwi leli lokwenzela izimangaliso, lokhu ukuthi abantu bambone laba bawu-2 ababehamba naye, lokho ukuthi uJesu Kristu abahlephulele, amehlo avuleke bambone, ngoba lithi bambona. Kwakungenzelwanga kuphela for laba bawu-2 noma abafundi bakaJesu Kristu laba abawu-11 ngoba oyi-1 wayesemthengisile. Kwakungenzelwanga mhlawumbe abanye kuphela ukuthi kuyophelela lapho. Kwakwenzelwe wonke umuntu okholwa kuJesu Kristu, ukuthi umuntu okholwa kuJesu Kristu ambone. Kodwa kuyokwenzakala kanjani? Thanda lelizwi, funda lelizwi. Lelizwi leli lokwenzela izimangaliso. Ngithe mina kunomuntu kamoya, lo muntu kamoya udla ukudla kukamoya, and once wadla lokudla kukamoya then uzophila. And into ephilayo ke iyezwa, iyabona, yenza yonke into ephilayo. Once lo ngaphakathi la kimi nakuwena waphila, uzobona, uzokwazi ukuthi umbone lo Jesu Kristu. Nalaba bambona bathi sebembonile then waseyanyamalala kubona. Ngizothi mina uyabonwa, uyabonakala, ngizofakaza, ngizokulethela ubufakazi bokuthi akuphelelanga kubona. Nango-2023 as long as engakabuyi basazoba khona bayokufakazela ukuthi uyabonwa. Asikhulumi ngoJesu Kristu kuphela ongabonwa. Ubona abantu bedlala kangaka, it is because abamazi, abambonanga. Ubona emabandleni kudlalwa kangaka ingoba abamazi. Ubona nezwe-ke manje lingafuni ukukholwa kuyena, it is because vele abamazi, abazange bambone. Ngizokhuluma nomuntu futhi ongakaze wakholwa kuJesu Kristu, ongakaze ayinikezela kuyena. Ngizothi mina musukuhlala kakhulu emasontweni, musukuba umsonti futhi ungayigijimisa indaba yasemasontweni, iya esontweni uyofuna yena. Uma bengakunikezi lelizwi lokuphila leli, ngoba lelizwi kufanele balihlephule. Isinkwa lesi kufanele sithathwe lesi sinkwa, sithandazelwe, bese siyahleshulwa, bese uyadla wena muntu. Uthi mawudla wena muntu bese yaphila. And mawusuphila uyozwa nawe khona izinto ezehlayo ezidilikayo kuwena, khona izinto ezisukayo, okukhomba ukuthi ngempela manje udla ukudla kweqiniso. Kusuka nezinto okungamelanga ibe khona, kusuka ukufa ngaphakathi kuwena kungena ukuphila. And makungena lokhu kuphila ngaphakathi kuwena, then kudilika izinto zonke lezi bekade zikubangela istress nakho konke. Uyaqala uyaphila, and the minute waphila, ngoba lo muntu ongaphakathi uma efile vele ngeke ambone uKristu. Kodwa the day waqala waphila lo muntu ongaphakathi, uyombona. Ngithi mina uyabona, uzombona. And mawusumbonile nawe uyobe sewuyaqala uyafakaza. Uma ngabe akwakaze wakholwa kuJesu Kristu, don't waste your time, isikhathi lesi. Kholwa kuJesu Kristu. Khona wayengezelanga abelungu, wayengezelanga amaJuda, wayengezelanga ezinye izizwe kuphela, wayezela umhlaba wonke. kuNkulunkulu siyinto eyodwa, eyi-1. Kholwa kuJesu Kristu. Siphinde futhi sihlangane next time. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. May the good God bless you. Amen.